nkomeje kubifuriza kugubwa neza n'itariki ya 14 z'Ugushyingo umwaka wa 2025 kuri mwe mwese mubana natwe. Nshobora kuba narabivuze ntimwabyumva neza yuko igihugu cy'u Burundi ubu ngubu cyamaze guhogoza amahanga. Uyu mwanya wa none ndaza kugaruka ku makuru akomeye cyane yuko ubu ngubu abashoramari b'abanyakatari, abashinwa, abanyamerika barimo barasunutsa utuzuru nabo babuze aho bamenera igihugu cy'u Burundi mu minsi ya vuba. Mugiye kukireba mu kiyoberwe umwibaze nimba ari bwa Burundi mwari muzi bwo mu myaka za 1990 na za 2000 mugire ngo mwageze Burayi cyangwa Beijing no mu mirwa nka Doha hano muri Qatar. Ndaza kukubitira kandi inkuru zacu ndaza kuzikomereza Imasisi. Inkuru mbazaniye ni inkuru y'incamugongo ku bakunzi ba mama 23 nyuma yuko barimbaga yuko bafashe Kazinga ariko ntibaje kumenya ishyano ribubikiye muri Kazinga ibyaje kubabaho nagahomamunwa. Nyemerera wowe uzubane natwe, wowe ugiye kunkurikira untize iminota yawe 10-15 ubundi nkandere like uze kukomentinga umbwira igitekerezo cyawe, kandi ndashimira abantu barimo barabikora, abantu barimo barasharinga, mwese ndababwira nti mukomeze kumererwa neza n'abakuriye ingofero. Nkomeza reka mbanze mpere kuri iyi nkuru yo mu Burundi. Ukuvuga ngo ubu igihugu cy'u Burundi cyamaze gutangiza ibikorwa remezo kandi biremereye cyane, aho mu minsi yashize abashoramari b'abanyakatari abahanga cyane mu beza kurusha abandi mu bigendanye n'ubwubatsi bw'inganda, imihanda ndetse n'ibikorwa remezo bari basuye igihugu cy'u Burundi, bakirwa n'umuryango wa Kisilamu wo mu Burundi ndetse aho bakiriwe mu misigiti yaho. Amakuru yavuye mu Burundi rero nuko abo banyakatari murabazi n'abajejeta faranga ngabo bahise bava mu Burundi basinyanye amasezerano n'u Burundi ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye bamwemerera kumwubakira inganda zigera kuri 6, ariko harimo inganda 2 zizaba zishinzwe gucukura ubutare bw'amabuye, buno butare cyangwa no mutungo kama wo munsi w'ubutaka bakawutunganya ndetse bakahita bawubyazamo umusaruro, bakawukoramo ibikoresho by'ikoranabuhanga, amatelefoni, computer ndetse n'ibindi bikoresho by'itumanaho bikenerwa ku buryo Burundi butazongera gukenera kujya gushakira ibikoresho byabwo mu mahanga. Izindi nganda 4 zabo z'abanyakatari zikaba zizibanda cyane cyangwa zizashyira imbaraga zabo mu bigendanye n'uburimyi cyangwa ubuhinzi, n'ibigendanye n'ubuhinzi, gukora amafumbire, guhinga ndetse n'ikoranabuhanga rigezweho mu guhingisha amamashini. Ni mu gihe kandi abanyakatari bari bashinguye ikirenge i Burundi, hahise hinjira Abashinwa bakaba barasinyanye na Perezida Evariste Ndayishimiye ikintu gikomeye cyane cyo kumwubakira imihanda minini iyi tuzi nka highway. Ni ya mihanda ishobora kuba ifite ibyerekezo birenze 4, ugasanga nk'imodoka ziragenda mu byerekezo bigera nko muri ari imodoka zigenda zibangikanye ari nk'imodoka 6, enye ukwazo zimwe zimanuka izindi zizamuka. Iyo mihanda Abashinwa bakaba baramaze kwemera kuyubakira Perezida Evariste Ndayishimiye, hakaziyongeraho n'umuhanda Karundura, umushinga Kabutindi uzubakwamo umuhanda wa gari ya moshi ugomba kuzaturuka Tanzania ukanyura mu Burundi, uwo muhanda byashoboka ukaba wakomeza ukagenda ukambukira ukagera ku nyanja ya Atlantique. Bisobanuye neza ngo u Burundi bwo burashaka kuzajya bukora ku nyanja y'Abahinde atari nka ya mahane n'abamwiryane na kwa kuno bagize umukino kw'abanya-Uganda na Kenya barimo barajijisha ngo barimo barapfa ngo umuhanda wo kugera ku nyanja ya Atlantique, ku nyanja y'Abahinde, kandi ari tirike barimo barakina igihugu cya Tanzania kugira ngo babone uko barandura ubutegetsi bwa Samia Suluhu Hassan. Muri iyi mishinga rero abanyakatari bakaba bamaze kwasesekara. Mu minsi yashize nibwo bari bahavuye, ariko amakuru hari nuko igihugu cy'u Burundi ubu ngubu cyamaze kwakira izo ntumwa, aho bagiye gushora akayabo k'amamiliyaridi mu kubaka ibikorwa remezo birimo izo nganda ndetse n'ibindi bikorwa remezo. Ndakubwira yuko kandi ubu ngubu mu gihe abanyakatari bari muri ibyo bikorwa, abanyamerika bo bamaze gutangira gusunutsa utuzuru, ariko kubera iyicarubozo, ubugome n'ibihano bakoreye Abarundi, Amerika yabuze ahihera. Nibyo bya bindi nyambabwira ngo umugezi uhurura cyane wageraho ukisiba, bisibiye amayira ubu ngubu ntaho bahera. Rero nibahagarare hamwe Abashinwa n'abanyakatari babafatane umutungo kama w'Abarundi. Muri izi nganda rero nuko bigaragara Evariste Ndayishimiye akaba yaremeye gushora zino nganda 2 z'ikoranabuhanga
aho abanyakatari bazajya batunganya n'umutungo kamere w'amabuye y'agaciro, bakagira porosantaje bagabanamo, bamwe bakagira inyungu zabo n'abandi bakagira izindi. Imwe mu ntego ikomeye nakunze cyane ni uko Perezida Neva yagaragaje yuko ntiyifuza abanyamahanga baza gushora imari mu gihugu cyabo ngo barangize bagafata abaturage bakabagira inkoreragahato zabo, ahubwo arashaka yuko abo banyamahanga bazaza bagomba kubyaza umusaruro uwo mutungo kamere, bakagira inyungu bahavana, ariko nanone n'abanyagihugu ntibasigarire aho ngaho ngo bajye batahira gukomba ibishishwa cyangwa gukomba amasahani abo bakire bazajya baba bariyeyeho. Ikindi akaba yavuze ku kigendanye n'umutekano. Neva akaba yavuze ati ndaburira kandi ndagira inama abanyamahanga ndetse bashaka kwifashisha imwe mu mitwe ishaka kuturwanya no guhungabanya umutekano w'igihugu cyacu, yuko abo bo rwose nta mwanya bafite hano, uzaza aricyo kimuzanye cyangwa ariyo ntego imuzanye yo kugira ngo akorane n'abarwanya ubutegetsi bwacu bari hanze y'igihugu, wowe mbaye musezeho si uwanjye, uzafatirwa muri ibyo bikorwa uwo azabage yifashe. Ngayo nguko ibyo mu Burundi. Mvuye mu Burundi rero reka ngaruke kuri M23. Ni inkuru yatwitse rezo sosiyo zirakongoka neza zihinduka amashara. Inkuru ivuga yuko M23 yafashe agace ka Kazinga. Iyi Kazinga rero amakuru nkuzaniye nuko mu gihe M23 yafataga Kazinga, Wazalendo nayo yari yamaze gusesekara hazwi nka Kashuga nyuma yo kugenzura imidugudu igera kuri 4. Ni imidugudu irimo Ndete, Murema, Ruka ndetse na Kishanja. Ahangaha hose hakaba hari mu biganza bya Wazalendo. Mu gitondo cy'uyu munsi rero abarwanyi ba Wazalendo bakaba bagaragaye mu mudugudu wa Kashuga ku bwinshi, aho bahagaragaye nubwo hataramenyekana byinshi bigendanye no kuboneka kwabo muri uyu mudugudu, ariko icyizere cyo kiravugwa yuko bamaze kuba bahasesekara. Naho kuba Kazinga yafashwe, Kazinga gufatwa ni kimwe, aho aba bahungu bo muri M23 ndetse na Hima Empire muri rusange bari muri gahunda yo kugira ngo batake igice cya Warikare. Barashaka kuzenguruka bakagenda bakinjira Warikare, ariko amakuru maze gukurura nahawe n'umuntu bizi neza nuko ahantu bamaze kuba binjira muri Kazinga bamaze kwishyira mu gatebo, bamaze kwifungirana mu kazitiro k'icyuma. Ubu kigiye gukorwa rero sasa, muhamagare drone, muhamagare Sukoise, ubundi ze ibakoremo akazi, kuko impamvu bifungiye mu Kazinga, imbere yabo hari uruzi rugari bagomba kubanza kwambuka kugira ngo babone gukandagira ku butaka bwa Warikare. Uru ruzi rero ntabwo ari uruzi rwambikwa n'amaguru, kandi FARDC nayo yategeye hakurya y'uruzi, bari hakuno y'uruzi, iri hakurya y'uruzi irabategereje rero. Ubwo rero mu gihe ibyago byabagwaho indege zikamanuka, ni ukuvuga ngo zabacucuma, n'ubundi ni ifumbire bajyanye. Iyo fumbire gusa ikimbabaza nuko batarimo baratuma abakongomani banayikoresha ngo bihingire ibishyimbo, babirukankanye bakabara bamenesheje badafite naho kurambika umusaya. Ngibyo bya Kazinga, ngibyo bya M23 rero. Ndeka mbabwire ngo ahubwo murarye muri menge, kuko indege nizibasanga Kazinga mutarahava ngo musubire inyuma, mushobora kuza kuhabonera nk'urw'imbwa yaboneye kwireba, ibyanyu bikaza guhinduka amarira masa n'agahinda. Nkubwira yuko kandi uyu mujyi wa Goma nabibabwiye yuko hari bimwe mu bice bya Goma byamaze gushyirwa muri lockdown n'izi nyeshyamba, by'umwihariko ibyerekeye mu majyaruguru ya Goma, ahanga ni mu bice bya komine Karisimbi, nyuma yuko harimo haravugwa yuko hari ibitero biri gutegurwa bishobora guturuka muri ibi bice bimanukiye kuri pariki ya Virunga. Aho Wazalendo bashobora kugaba igitero bakaza kwenjoyinga weekend uyu munsi wa none, bakayenjoyingira muri Goma. Ubwo nibayihenjoyingira murabyumva, abaturage nibo bari bubigenderemo. Inyeshyamba zo ziba zayabangiye ingatakare, abo ba Koroneli Nanga na ba Osikari barinda baba bafumijemo kare, bakije moteri zabo bagiye bibereye ku Gisenyi, ariho barimo barabyumvira bakurikirana ibiba, ariko bo baciyeho kare. Ndabashimiye rero, reka nkomeze kwifuriza mwe mwese mukomeje kugubwa neza ni weekend, kandi nkomeza kuvuga ngo igihugu cy'u Burundi mukomeze mukore mutere imbere, namwe mujye imbere, nta mwana uruta undi, twese tujye imbere, ibintu bikomeze kugenda neza.
This video is not default to promote any terrorist, violence or hurting. Our purpose and target is to inform and to teach, not to hurt anyone wherever. And I repeat that we never made this video to promote any terrorist or to promote violence or to promote any hurting. And our purpose and our goals is to inform and to teach, not to hurt anyone.